Hello guys, Gumnu Pilong. Singyo pa subscribe iya ke channel Jonga. It would mean a lot if you could show your support by subscribing to my channel today. Hello friends, I'm Kasi. I hope you see me as beautiful. Please subscribe to my friendly technical YouTube channel so you can see more of my content. I am a young Kasi woman. It is wonderful to meet you all today. If you enjoy this content, please subscribe to my channel for more updates. Guys, videoin yaki real video jong gibriu hapo social media bagi pengkeren yaka voice lanagi kitin haga realistic lengba ka AI. Kilang ru ki video ki ba viral ba hapo social media haga ba baru kepertai ke penonton kam yaka AI ban create yek real video. Haga naka video ngan pen EP yaka reality step by step haga lenti ke basisa bat ke basif lengba ka dur jong pe la ban pekela cake AI realistic talking avatar. Kira dia real video dan lagi short video kum gini hapo social media. Pi upload pat haka akau la jong kalaru ban monetasi ke social media akau jong pi kalaru ban IP yek bisa lengba ke monetization. Datang ini pe ya ke video step by step kumno ban pengkela ya ke do jong pi cake AI talking avatar. Hapu Play Store PI ya application upakatan ChatGPT unai udai real application ulong application upa save no copyright ban create ya ki AI karakter. Anda bila dapat download ya una application klik open. Hapu jong una application ngan pen EP ya ke benta ban create ya ke dur jong pi jaga realistic AI foto karakter. Teban kredit lena ban pengkelai ke dur jong PPI ya ke plus icon klik na ke section select photo hang na PI ya ke dur jong pi hapu ke gallery jong pi klik done anda bila select done pe hang na PI kata ke dai ke original photo ha oj ha ke dur ngan pen EP done kijing ya pa ladang klik ha ke dur done kata ke back bat kata ke background dengan pen EP hang ne da ke bangatho yagi prom bapin follow kumne pinto yagi prom kine kidai ki prom bapin tho na ke benta ban remove ya kata ke bak hang ne PE kene ke dur ngakwa ban remove tang ya kata ke bak lana ban penja tang ya kata ke bak ke badon ha kene ka foto tapi ki prom ngala de bantu remove the back from my upload photo make the photo stand confidently and put hand in the phone baru arti kiti kinlong kibah hakmat tenang tanga klik share button anda pilih klik nega section pehane automatically ke ChatGPT kala convert ya kata ke dur tungin up ya ke result kat bang idang up ya ke result ngan pen EP ya ke dur ke bangala depan edit nang na PI ya ke dur ke badai ke original pat kene hatrai pat ke daika dur hadin bala depan edit daga ChatGPT ki prom ki bangat to hane pe remove de background kemudian ngap remove ya kata ke background jong kata ke place bat ke bak ngal to hane pe bat ke bak ban remove naga keti jong kenega foto bat ban stand confidently hakman nang ta refresh main background of photo is green screen tahane pi ya resolve ala dep ban edit daga ChatGPT mentapat chatrai pi hane pe pi bangala to yagi prom by remove the back from my upload photo and make the photo stand confidently and put hand in the phone pila ban edit yagi neki phone kumne pila ban copy yagi neki prom jonga ban paste pat haga dur jompi achwa pa pen pendon kam yaga ChatGPT nang tanga klik haga nega dur klik download Menta kadur kaladap save cepuk ke galeri namar ngaladap download ya ka nang tapi ngan remove no ya ChatGPT anda ngaladap ban edit ya kadur ngaklik pat open ya ka YouTube app kapemut ngan pengkelapat ya kata kadur cake AI talking karakter nang ta klik plus icon haga jaka ban upload ya ki video hang ne pat kari darak yang ban upload ki long video
lane ki short video ban le live stream lane ban post ke community nang tangan select shot nama ngakwa ban pengkelai ya kata gedor ke short video hapo hang ne pat pi ya ke option jong ke symbol AI klik ne ke section hapo jong ke section don ru sipun ki real video baladap design da ki pat ki video lane ke YouTube system nang ta pi ke section create video nang ta ke section photo to video klik ne ke option ke bar photo to video hang ne lapan ya ki dor ki bangi don hapo ke gallery jongi te ke dor ke bang ala ban edit ke bang amut ban snaya ke video kedai ke ne bang ala upload ha ke section nang ta pi ya ke enter option badon try do klik nang ne hang ne ke jengmut jongi ban tho ya ki prom kumno kata ke dor ke la ban keren ha ke jeng tho jong pi ngan pen pi hang ne de ke tin casting ngan tho hang ne ya ki tin knang ba pi yo ban follow ya ke trik te hang ne pi gas mentang ala da ban tho ya ki prom ban keren ya ke dor jong ke samla pi hang ne nga ong hello friend, I am Kasi. I hope you see me so beautiful. Subscribe friendly technical YouTube channel. Kemaru ya ke poster ke koma bat ki ai kini ki dot bat keren ya ka nega dor jong pi caka video da ke badon kata ke real talking AI kawatar bandon ya ke jing pungkut lene ke jing ring da hang ne pi bangala da bantu ya ki prom kila bantu ik prom kumno hakitin Kasi hakitin English hakitin Hindi nang ta se klik share option anda bila share ya kena ke foto caka AI talking karakter pi hang ne kala generate ka automatically link bag ne ke system Hello friends, I'm Kasi. I hope you see me as beautiful. Please subscribe to my friendly technical YouTube channel so you can see more of my content. Hello friends, I'm ngangit pilas ngau ya gini giprom gibangatho bagana ke AI talking avatar kala keren tongin pele biang sajisin ya kerkom keren jongka dain am kat kumbangatho kenang bapin ya ke risol Kasi. I hope you see me as beautiful. Please subscribe to my friendly technical YouTube channel so you can see more of my content. Hello friends. Dementa guys pile ya ke AI karakter talking kala terekam hak mobile phone jongi don ruki option haswa pin public ban edit ya kakum ka benta ban ad ya ki music effect sound nang ta klik edit hang ne ban edit ya ki text music sticker voice over nang ta pila ban lek na ke option button na padang du hapo ke option pat pila ban upload ya ke video da ke API ya ke caption la ke kertang rangkat ki hashtag ban public ya ke unlisted ban selak ke audience ki hashtag ban medimor ko ki description anda bila dapat edit ya baru kini ki detail bila ban klik upload shot kene ke shot kala upload redirect apo ke YouTube channel jong pi oi bila ru ban download pat eka ban share pat ki web pat ki social media account jong pi guys ladap hidon ya ke problem ke bakumno rekumno hapadang jong kene ke video wanam singa tu bakala wanam singa ai bila ban pu ya ke comment jong pi kenang bangan yuk ban solve ya ke problem jong pi haka web pat ke next video aku bless bun